Dobar dan i dobrodošli u novi klip. Danas ćemo pokazati kako da povežete jedan set-top box na dva televizora. Sad ovako, prvo i osnovno jeste to da pokazat ću način kako sam ja povezao. Sada, ovo što vidite ovdje na slici jeste kabelski digitalni receiver koji ja koristim. Dobio sam iz SBB-a. Sad, poenta je ista, znači ne bitno da li koristite digitalni receiver preko kablovske ili hvatate pomoću antene vaše, pomoću DVB-T2 signala. Ovako, znači, ja ću vam, pokazat ću vam način kako sam ja, ovo uradio, zbog čega. Od kako je izvršena digitalizacija kablovske, SBB deli, po 3 ovakva, na jedan ugovor 3 ovakva uređaja, tako da ako imate više od 3 televizora, onda morate da plaćate novi ugovor, preko koga može dobiti još 3. Sad ja nisam teo novi ugovor da potpisujem, zato što je logično da ne koristim sve televizore isto vreme. U najboljem slučaju se potefilo to da sam smislio da televizor koji služi u kuhinji, koji koristim samo kada jedem, kada sam u kuhinji pravim nešto nebitno, riješio sam da povežem sa ovim set-top boxom koji je u dnevnoj sobi, tako da jednostavno kada jedem nema nikog u dnevnoj sobi i onda mogu u dnevnoj sobi izaberem kanal koji će gledati i on će na oba televizora biti isti kanal. Samo to prvo i glavno da razjasnimo jeste da ne može biti drugi kanal, već onaj kanal koji izaberete bit će na oba televizora isto vreme. Ja vam pričam u ovom slučaju kada za neke televizore koje ne koristite često. Sad ovako. Pošto u dnevnoj sobi stoji Full HD televizor, on je povezan pomoću HDMI kabla, a dok su ovi činčevi ostali neiskorišćeni. I šta sam ja uradio? Kupio sam telefonski kabel, i sad ću vam sve to pokazati detaljno, i napravio sam produžni kabel od činč, uzeo sam telefonski kabel, metara koliko bi bilo potrebno od dnevne sobe do kuhinje, i kupio sam običan činč kabel, to su ovi beli, crveni i žuti konektori. Žuti služi za prenos slike, dok su crveni i beli služi za prenos zvuka. S tim da, pošto ja u kuhinji imam stari CRT televizor, on nema HDMI, tako da meni nije potrebno nikako konverter, samo sam napravio produžni kabel za činč. Sad, u slučaju da imate drugi TV isto HD, možete isto ovako, sve napravite, isto napravite produžni činč kabel, samo kada dovedete signal do televizora, onda kupite pretvarač sa činča na HD, kao što sam ja pokazio u onom klipu ako ste gledali kako povezati laptop na stari televizor, pomoću onog konvertera koji pretvara HDMI na AV, i to je ovaj činč. A također postoji obrnuti konverteri koji pretvaraju činč u HD. Tako da možete vi i nove televizor isto povezati pomoću činčeva, međutim neće biti slika čista kao preko HDMI-a. Tako da to je bilo slično do uvodnog dela i sad ću vam pokazati kako sam ja to napravio produžni činč kabel. Sad ovako, pokazat ću vam detaljno kako sam ja to radio, bit će vam potrebno ovako jedan činč kabel, s tim da sam ja za probu uzeo jedan koji sam našao, nisam imao pri ruci neki sada bi sekao da vam pokazivo, uglavnom će biti to žuti, beli i crveni, pošto moj TV ima samo jedan ulaz za zvuk, meni je bio potreban samo jedan za zvuk i jedan za sliku, to su žuti i beli. Sad, ovako izgleda taj telefonski kabel, znate vi već svi, on se prodaje na metar, ja sam samo ovako uzeo ovaj da vam je pokazao, i ako imate, možete ga presjeći tu, ako kupujete odgovarajuću dužinu, mada sam ja kupio, kažem, na metar, ovo je parče koje je meni ostalo od kabla, pa ću vam sad pokazati kako se to radi. Kada presečete unutar kabla, postoje 4 žice, sada ćete to vidjeti, a evo kao što vidite, ima crvena, crna, žuta i zelena. Sada, također i činč kabla stoji isto iz 4 žice, tako da će biti, zato je to pogodno za spajanje. Svaki od ovih dva postoje jedna žica koja je masa i jedna koja je
koja prima signal, znači jedna žica je pun presek, do druga nema, odnosno jedna žica je izolirana, druga nije. Evo sad, znači, nađete kabel, presečete ga na pola i kada skinete unutrašnju izolaciju, vidjet ćete da se on sastoji, kao što sam rekao, iz dve žice. I evo, znači, vidite, znači, da je jedna crna žica koja ima izolaciju i druga koja nema izolaciju. I sada je na vama, znači, da zaberete od ove 4 žice ovde, znači, recimo, uzet ćete, na primjer, crvenu i crnu, i crnu žicu ćete vezati za crnu iz činč kabla, dok ćete crvenu vezati za ovu koja nije izolirana isto iz činč kabla. I onda ostaje, znači, ova zelena i žuta žica, također, znači, s obe strane ćete povezati isto, a s druge strane, znači, rekao se ostaje, znači, ova zelena i žuta i na nju ćete povezati ovu sliku, ovu žicu, znači, koja dolazi za zvuk. Normalno, poenta je, znači, da s obe strane povežete iste žice sa istim bojama i ne možete da pogrešite. Kada nas, znači, sve završite, na kraju, evo ponavljam, znači, kao što smo tamo, znači, povezali, primjer radi, sad ja neću to povezati jer ovo je samo, znači, pokazao vam kako sam ja to uradio. Znači, kako s jedne strane povežete crnu na crnu, crvenu na ovu žicu koja nije, koja nema izolaciju, tako isto radite i sa druge strane. I sada, evo, znači, ako sam ja, recimo, kao što sam rekao, vezao crnu za crnu, a crvenu za ovu koja nije, ostaje, znači, žuta i zelena, i žuti i zelenu povežete sa drugim kablom preko koga će ići slika. Nadam se da vam je bilo lagano da ukapirate. Evo, kada smo ovo sve završili, normalno žice izolirajte, trakom ili čime god, i rezultat će biti ovakav. Ista slika je, znači, na oba TV-a i u ovom slučaju, rekao sam, znači, nije bio potreban nikakav ni konverter ni ništa, samo sam to povezao i to je to. E sad, ako vi imate dva ulaza za zvuk, a jedan za sliku, onda će vam biti potrebno, znači, kabel sa još dve žice. Možete kupiti, recimo, UTP LAN kabel, pošto on ima više provodnika, međutim, kao što sam rekao, moj TV u kuhinji ima samo jedan za zvuk i jedan za sliku, tako da su meni ove 4 žice iz telefonskog kabla bile dovoljne i samim tim, znači, ništa nisam kupovao, imao sam stari namotaj telefonskog kabla još kad sam koristio dial-up internet, činč kabel sam imao, sve sam, znači, kući imao, samo sam izdvojio nekih 10 minuta vremena, spojio žice i to je to. Hvala puno na gledanju, nadam se da vam se ovaj video svideo, ostavite like, subscribe i doviđenja.